Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng yaki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebatlum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo yaki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat berpatar lumba ya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Ha ka sin penlong kebasan ka Sengkur Jana Haribhoi District kan penlong biang ya ka general meeting jong Sengkur ha ka Arterik Ulber Arjar Arpsau ha ka Shnong Sopedok ka Shnong kebadan Sikitany Mahati. Kini kejingilang jong Sengkur Jana kan sedang nuduk por Shipho bejaban step ha Palau jong Dor Barhol ka Shnong Bapedok. Kinong yalam jong Sengkur kilakot bat wer ya boro ki Kurjana ki badan Haribhoi District bakin ya poi renti hak te kesengi kenang bakan long ka jingbet bat ka jing renti jong kakur. Ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Ribhoi District kepada perlong sisim citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon punjait kinukom hikai hak liang ke tem keput bat karwai ke siau kikena akibahan news dem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat om dam jinge nag bentai ki larang baru banwan pentebit hak neg music school.